bikin voi na hian LADC than chung chang ani bika tian in than hun hi puan kan duwa an puang phot anga ti chuan zo du te nei chuan ke ma khelo pon he kan secretary lam kan secretary te kan deputy secretary nomma tin political party ayo te kan so ma voi na hian nang ma ni baka ni danga press meet pa kan ti ai khet khan election thilani wangin helai bo ru khrese nang mani pon point ti lo kan han beisei ve tho wangin nang mani min mei po veng chung chungin a party ai o chu pa khat dia de chu ron tel ro se kan kan so ma chu ba ka chuan he lama hian introduction am beta lo lo kan election kan kal pui dan tura pui model MCC model code of conduct kan state nodal officer positional chong ke ma khong an lo ding lok mai sela ani state ai o state ai o tila state pum a helai tanga SEC a lo mi ai o vil tu MCC hasan no pon thin khom na tur ni ya tin po sai lo liana ani expenditure state nodal officer ni pukalo mi ani pani hi helai tanga khan ai o LADC thana vil tu ran ni ti kha ikan soi masa duwa ti chuan announcement kan siam photanga ka siam zoa at chun zomna kazukan ti donya I do hereby announce that the process of general election for member of Lai Autonomous District Council 2025 has started and model code of conduct for this election within Lai Autonomous District Council started from now till the completion of the election, that is 12 December 2025. The schedule is as follows. Announcements today and issue of notice of election by returning officer today itself. From now onwards, the returning officer will issue a notice for election. Last date for filing nomination 14 November 2025 up to 3 p.m. Scrutiny of nomination and allotment of symbol on the same date after 3 p.m. on 14th November. Last date for withdrawal of candidature 17 November 2025 up to 12 noon, that is Monday. Notice of list of contesting candidates 17 November 2025 Monday, the same day immediately after withdrawal period is over, that is after 12 noon. Date of poll is 3rd December 2025 Wednesday from 7 a.m. to 4 p.m. I'll repeat. Date of poll 3rd December 2025 Wednesday from 7 a.m. to 4 p.m. Date of repoll if necessary on the following day, that is 4th December 2025 Thursday. Counting of votes 9 December 2025 from 8 a.m. to completion of the counting. I'll repeat, counting of votes 9 December 2025. Date by which election process shall be completed 12 December 2025 Friday. Mizo tungin kan soi zuyanga election LADC general election hi hoina tang hian kan tran ta a this one model code of conduct po hi tundar kar tang hian election over thleng election zo nu thleng so December ni so pa ni sang ni le song ni le panga thleng model code of conduct kha a function activate ta ani this one election notification hi tuna kan puan zo hian returning officer 10 an mani bial chunga election notice an chuanga nomination of file thei chon don tinani nomination of file thei chon anga this one nomination hi November ni som pali zirtop ni raidar thum thleng file the lianga hemini vekian
symbol allotment te scrutiny te khang zong zong kha an te ngal vek do na tai dar thum nu ni som pali tai dar thum nuwa tinani hemi ni hanan zo thei beisei ni ti chuan candidate in withdraw do nom chuan tho tan ni akar le che tho tan ni December November ni som pasari chundar som pani thleng in withdraw the ni anga chumi hnuah chuan candidate Tute contesting candidate Tute tar chhuah zui ani thei to do na ni ti chuan in thlan hun tak tak a hi December ni thum ni lai ni zing dar sari atanga lai dar li thleng ani anga in thlan that angai hlau chuan atu December ni li hi in thlan that hun ta na ruam an lok deuh ani ti chuan vote chhiar hun hi December ni kwa thole ni sang ni la som ni le panga zing dar re ta changin chhiar chan tur beisei ani election process zong zong hi December ni som pani zirtop ni ani a e chu ta chuan in than hi zo fel vek tura ngai ani i kha kha tuna ka han soi thei chin chu ni a e tuna hian LADC a hian MDC seat som ni le panga auma si som ni le panga hian kan in thang do na chuta chuan returning officer pathum panruat assistant returning officer pathum ruat ani to boka tin vote nei zong zong hi singa sangruk zaria somsari pathum vote nei zong zong singa sangruk zaria somsari pathum mani a heta hen mi pa vote sing ni sang sari zaria somnga pali mei che sing ni sang ko le som ko mei chen tam zo ani vote nei zong zong hi mi singa sangruk zaria somsari pathum ani a mi pa hi sing ni sang sari zaria somnga pali mei sia hi sing ni sang kwa le som pakwa anni MADC constituency a vote tam na ber hi sakeilu constituency ni a vote sang thum zakwa le som le pathum awma vote tlem na ber constituency hi cheural MDC constituency ni a vote sang khat zathum somre le pakhat ani polling station a vote tam na ber hi pangkhua nia voter sang khat za somre le pakua anoma polling station a vote tlem na ber hi mong bu chhuah ani vote khat voter pakhat anom thung ani i khami chin kha kan soyanga ti chuan zo na te kan nei theya tin zo na lo po soidu han se beldu te kan nei chuan kan secretary te kan deputy secretary te po soi thi tur ngai la na hi a press lam han pe ma sadevila a press lamina zo don nei ba ka party io te pon ndu chuan kan zo thei lukang polling station hi soi do ni mo to na khan za som pakhat ani chu auxiliary kan te polling station chunga vote na extension kan siamang de sub polling station ang de khan chu minutes pathum ke lo motor lo ti na zo ni ke kal ngai ti na zo i zo na de link che o ke cho to po thei motor kal thei lo na hi pathum pali dam lui le kar lui wan le tru le pandong lui le fang far lui pali lo mani kha khal longa kal ngai na iti jok ten ro zo na kan lo potang ke kal ngai na kha pandong lui le wa te kai le fang far lui pathum ania longa kal ngai kha dam lui le kar lui wan le tru le pandong lui le fang far lui kha longa kal thei wa te kai kha chu longa kal
thei thei lo ke kal ngai thung ke kal ngai pathum oma longa kal thei pali panga angai thi ani chu critical polling station kha tun thleng chung kan nei ri lo kan ngai pakhat voter pakhat chu special arrangement kan siama achan chu vote ha dan pa ngai kan ti chuan a voting right le a secrecy kha kan deny ti dan dia a vote na the thedona electronic voting machine ni chuan chuwang chuan chu tiang lowa adong tak him taka thak ti dan tu ro man kan siam dor ni dik takin i rolan siam a lo suak mai ni ti han adik theng berin siam om thove om nuala ma pon akala te han lo suak tamai ani draft roll up po dim draft roll up panga ala oma tuna po khan a draft roll tang khan an complain ne no khan pakhat khalo suak tamai ni full term munga diu reng ge ani le full term ni general election ni mo full term a term pa nga hi december ni som pari ta to oh gar za piak man ko lam chu si ram da kham mai ri sa ti ni kon ta ni chi thove internet da kham ma kan sigap te man sang sela ada kham ngai za poisa candidate and poisa home voting hi kan ti chi alawanga maro chu atrul zolina har satna siam lo nan district election officer le sola NGO te lo enroll turin kan tia san chu home voting han ti lutuk tur khan ti thaman lom lo mai thia a condition zir chiang sela rom han lo siam mula kan approval turin rom thon le mai ro kan electronic voting machine ve kan khabi ba khan personal election duty postal ballot kan ti chelo kan hen chon chu election duty te ho vote thak na tur ro kha chu ballot paper manga thak na chuang kan nei lo chon tu chon rena ton thleng chon tila dikang e la ne reng thene wangin ton thleng chon kan la nei ri lo critical polling station po independence te lo delta se ti na ni bera oh yenge kan sigap che kan soi dun nim an soi bel te kan party lampang ai o kan omem pha no anom lo chuan ti hian kan du tok don mai anga nangma ne hun nei lo dan te kan thing pui po pon lama khang an siamin ka sia do chon ken hong mai thei tur ngai tai la kana in ngen du chu press meet te kana in ngen du chu tun trum general election a hian state election commission ne kan du ber chu mi pui ten anril ro an du than ngei dik takin boro monom tak noya vote thak silan du thang se kan duwa chumi atan chuan political party zong tapon in el nat lutuk in ernat lutuk te po ti taila dik thei ome chu tenga voter te right voter te du thanna thiang hlim ti boi thei khopin in el lo sela thiang hlim takin el se kan duwa chu political party te po amun angin na kan siam to a nimin pelo khan amun kan vatlo to a chu voina po zoram be pui ta ngin na chu no direk sak kan duwa tin to na social media chak to em maya thu dik le dik lo riat har khopin social media hen kan se ta piang kan vo dak thina chu mi pui ten social media thil oma piang kha adika mote buai pui lo turin mi pui zir tir min pek sak turin kan beisei chuwa adik lo cho concern ne na zel a concern authority ne na zel
confirm ma sak ne thin sela thu dik le thu dik lo chumi ma thu se ta piang pona adik lo ti han thret so le me khan a hma adika mo lo ti to ho khan an chhir kim le to thin si lo a boi thak em me chuwang chuan thu dik lo vor dar konga mi pui film khur tura zirtir na mi lo pek sak turin press mi te kan han ngen chuwa atula pik min toyom thina lom thu kan han sui bok ani e lo me